በጣም አክብረሽ አዋራውሽ ምንም አክብረኸኝ አልተቀመጥክም በቃ ተቀምጣውንም በስርዓት አውራይ ለምን ነው የምትሄደው እሷ የምትለው ነገር አዋሩኝ እሷ የምትለው ብቻ ነው እኮ እንዴት አውራ ከዚህ በላይ ያ እሺ በቃ እኔ እሷ አታናግሪሽ ለምን ነው ማታናግሪኝ አታናግሪሽ በቻልሽው እሷ ያለችውን ነገር ነው ደግሞ ና ወደዚህ በቃ አይ አታናግሪኝ እሷ በቃ እኔ ካንቺ ጋር ነው የምነጋገረው እሷ ያለችውን ነገር ነው የሚሆነው ማሊ ሲተፈቺሳና አርሴማሲ እንዴ አና አዱኳን ሲጣውን በርባጥ እኔ እሷ ማጣት አልፈልግም እሷ ያለችው ነገር ነው የሚሆነው እሺ ዋኒ ሸንጀት ይሁን ብንቲ ሳዩ ሂንታሲ ገለሚቲ አርሴማ ለቡ ይሄን በርባዱ ይጭላል akkam jirtu hordoftoota kiyyaa hundumti keessan bakka jirtanutti nagaan isiniif abaayatu jecha akkuma argitan kuno arraa arseemaa kiyyaa wajjiniin turree baqa eega YouTube kiyya irra dhufte illee jaalaman ta'uu baay'ee tuttee jirti waan ta'eef arraa akkuma argitan wayyoo arseemaan kiyya xiqqoo dhukkubsattee jirti ishee wajjin dhufeen jira arraa arseemaa kiyya iskimee maatii kiyya nagaa gaafadhuuni turaanis yaadanii jiru mana kiyya keessatti eeggasee arganii egaan gitu bara jiru baay'ee akkam jirtan hordoftoota waaqayyoon nageenya nuuf isin kannee isin billee nageenya kadhattanii እና አናቢሲ ወንፈይው እና ከሰው ወጣ ያ ከናፍዮ hordoftoota keenya arseemaa wajjin walitti araaramu kiyyaaf namoonni baay'een YouTube maamee irratti comment irratti dubbisan ture waan ta'eef baay'ee isinitti tolee baay'ee gammadanii jirtu waan ta'eef anis baay'ee gammadeen jira arseemaanis akkuma argitan gammadee jirti garuu xiqqoo ishee dhukkubeenii jira dhukkubsattee illee nuti deemnee hin gaafanne waan ta'eef xiqqoo nutti aartee turte amma garuu nutti dhiistee tadhiifamanuuf godhii jennee turre keessattuu maamee aartee turte miti arseemaa garuu amma arseemaanis ofitti deebitee jirti hospitaala raftee turte waan ta'eef namni tokko illee deemee hin gaafanne kun immoo nama aarsa bakka inni nama aarsu beeka garuu arseemaa kanaaf iyyuu maal beektaa dhiifama naaf godhashi bareeddu kiyya garuu jechaadha ati naaf deebi'uu kiyyaaf baay'ee gammadeetan jira gammachuu addaatu natti dhaga'amaa ture qophaa kee turte hospitaala keessa miti amma garuu kana booda si cina nan ta'a jechaadha እሺ kana booda qophaa wanti jedhamu hin jiru jechaadha wanta tokko gaafa taatu deebisiiti dafiiti natti himi jechaadha si galee miti si galee rabbi kana booda anaafati tokkoof tokko baqa gaafa rakkina kee irrattis dhufee siif ga'uun barbaada atis gaafa rakkina kiyyaa irratti akkati naaf gaatuun barbaada kana booda anaafati tokko jechaadha shi si galee gabbita kanaaf iyyuu hordoftoota keenya arseemaaf maamee kiyyatti arseemaa kiyyatti deebi'een jira waan ta'eef gammachuu addaatu natti dhaga'ame dhugaa rabbii isinitti himuu hin danda'u እና waa'ee deebaas haasaa turre anaaf ishee miti wanta baay'ee haasaa turre eega ishee na biraa deemtee wanta baay'ee jijjiirame እና tokko gaafa dheengadda na bira bulte waan baay'ee anaaf ishee walitti haasofnee turre akkan deebaa baay'ee jaalladhus itti meen ture isheen garuu irra deddeebitee waan baay'ee na gaafachaa turte kanaan dura jaalalaan miidhamtee jirta waan ta'eef garuu wanta kana sirriitti yaaddeetu kanatti itti seentee na jettee waan baay'ee waliin haasaa turre allallee wanta kana haasa'uu hin dandeessaa waan manatti haasofne sagalee maaliif baqa viidiyoo farree wajjin gaafa jirtan jechuudha baay'ee miidhamtee jirtanii beektan yeroo inni deemti malee kan sabee baay'ee jaalallee waan ta'ee agartee jirta miidhamtee jirtanii beektan isa deemarra hin deemanii beekan kanaafuu yeroo kanatti ati laaltee naaf ta'uu naaf hin taanetti adda laalteeti itti seenuu qabda malee akka inni seenuu hin qabdu kanaafuu anis baqa akka laaltee sirriitti akka laalteetti seenuu si gorsuu barbaada isa wajjinis baay'ee haasawuu barbaada jechuudha ammoota yeroo ta'an fayyaa hin qabu garuu akka fayyaatti ni naasaa jechuudha kanaaf iyyuu hordoftoota keenya wanta kana badaa mana keessatti kaameraa boodarra baay'ee haasofnee turre waan ta'eef anaaf deebaa jechuun jaalallee waliitii wanta baay'ee ammas eega wal argine ammareef ootee iyyuu wanta baay'ee baqa wanta namarraa namni jechaadha gochuu hin dandeenyu addaa anaaf godhee jira waan ta'eef deebaan gaafan qophaa kiyya tures na wajjin ta'ee jira waan ta'eef amma immoo akkuma argitan nu cina jira ani jechaadha baqa maal jedheen sinitti himuu hin danda'u baay'ee akkan jaalladhu hundumti keessan akkanaaf hubattanu beeka kanaan dura jaalalaan baay'ee miidhamee tan ture amma garuu
wanti kun darbeetiyyuu as bira geenye jira jechuun baqa wanta hundumaa wanta na booda jiru hunduma isaayyuu irraanfadhee jira amma isaati jaalalaan yoo miidhameyyuu akkan wanta sana irraanfadhu na godhe waan ta'eef deebaani ammas gara fuulduraas ani isaa wajjin ta'uu barbaada jedheetan jira Arsiimaattis wanta baay'ee haasofnee jira waan ta'eef isheenis wanta kana naaf yaaddee naaf himtee gaafa lollee sanallee yaadaan ture naan jette garuu nama dhibaa Arsiimaa jechuun akkas naaf yaaddechaadha. Gaafa lollee ture wanta kana akkati jaalatee yoo kee argeen ture naan jettee turte iyyee wanta baay'ee waliin haasaa turre garuu ani miidhamu kana booda nan miidhu jechaadha al tokko miidhame darbeera waan ta'eef miidhamu jechuun maal akka ta'es argeen jira waan ta'eef Diivaan immoo akkuma argiteettaan miti garuu amma immoo keessa seentee sirriitti ilaaltaa nama gaariidha bakka Diivaa jechuun nama gaarii siniin jechuun danda'u jechaadha bakka nama durbaaf kabaja qabu harka isaallee irratti kaasuuf baay'ee rifataa jechaadha sii gala miti kanaafuu naaf yaada waan ta'eef akka warra kaanii miti siin jechuun barbaada kanas immoo sirriitti agarsiisuun barbaada kara fuulduraas ta'e ammas ta'e teessee ilaalta wanta kana innaa hordoftoota keenya anaaf Arsiimaa walitti deebinee jira hundumti keessan immoo lammoo akka adda hin baaneef du'aa nuuf godhaa kana booda jechaadha seexanni gidduu keenya hin seentu jechaadha nusis waliin lollu jechaadha wanta baay'ee dabarsina waan kanarra siniif dhufne immoo Diivaa piraankii goona miti piraankii goonaanii Arsiimaan jechaadha alanni dhufu sirriitti hin dubbistuuni bakka naaminti jettamte akka hin taanetti godhatti seeraanis hin dubbistu ani Arsiimaa anaan jettaa Arsiimaa seeraan hordoftoota keenya dursine sinitti himnaa jechaadha lamman keessaan akka adda baatanuuf fedha Arsii'aati Annaadhaa fi hin taatu kanaafiyyuu cina ishee akka hin geenye jettiini bakka amalee hin taane jechaadha agarsiistis ki waan jedhu ilaalla mucaa gaafa akkasitti nu gaarabbiin maraata bakka laal poostarri jetteeti yoo Arsiimaan jechaadha amala addaatti agarsiistii jechaadha bakka anis Arsiimaa dhabuu hin barbaadu ati narraa deemi bakka Arsiimaa qofan barbaadan jedhaani lamman keenya iyyuu jechaadha amala hin taanetti agarsiisnaas ki mucaa maal taalla mucaan maraata jedheetaan beekan garuu inaara imboa jedheetaan wanni jedha yookaan immoo nu gatee deemamti Arsiimaa nu gatee deema garuu an baay'een jaalladha akka nina duraan dafnee garuu aaree akka nun tumne kanaafiyyuu hordoftoota keenya Diivaa akkuma argitan allaa dhufaa jira waan ta'eef egaa ammuma jalqabna moo xiqqoo haasofsiisnuun dhagee xiqqoo haasofsiisnuun immoo ammuma jalqabna xiqqoo wajjin haasofne akkoo xiqqoo liin haasofne itti jijjiiramta ishee amala hin taanetti agarsiisa anis bakka anis Arsiimaa dhabuu hin barbaadu si dhabuun maqaati yoo barbaadde gadeliitti gargaliin jiraan kanaafiyyuu hordoftoota keenyaas waan waliin ilaallan wajjin waliin turaa kunnu achi dhufaa jira achi ol ba'aa jira waan ta'eef iski yoona kabalees nagaatti kanaafiyyuu hordoftoota kiyyaa akkuma argitan Diivaan dhufaa jira waan ta'eef iski kadhagaatti amman jalqabnu shi eegalu finke kottu ka ara teessee nagaan gaafatin jaarsi akka kiyyaa kabajaan allen akkuma argitan kun jaarsi kiyya naaf dhufee jira baay'ee gireetan jira jechaadha mee hordoftoota kiyyaa ሰላም እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች akkam jirtu nagaa jiru kanaafiyyuu akkuma argitan kun har'a Arsiimaan dhuftee jirti Arsiimaan ታለች ዛሬ ትንሽ በቃ ተሽሏታል እሺ እና ስላንተ ብዙ ነገር ካንተ ጋር ብዙ ነገር ማውራት ፈልጋለሁ ይሄ ልጅ ማውራት ፈልጋለሁ አለችኝ ማለት እሷ ናት ያለችው ማለት እኔ ከዚህ በፊት በፍቅር ተጎድቼ ስለነበር እሱን ልታወራ ሰማላ እና በጣም ስለተጎዳች ካሁን በፊት ጆላ የተቆን ከቢታች እና ከሱስ ጋር እንተሰቃይታ መጨረሻ ላይ በጣም ተንታው ማንሳት ተለያይተው አሁን ካንተ ጋር ያለው ለእለኔ ገባችሁ ወይስ ፈልጋው ወይስ ፈልጋት ወይስ እንዴት በቃ እምቤ
ታዲያ ቆይ እንነሳ እዚህ ጋር ለመከራከር አይችልም አይቻልም لا أرسيمان كان يشنجتو بربادي جتشارة ردفتو تكينيا هانان جالة جلقبوكين قبضساتي كان كيستي እሷ ማለት ነው በዚህ ሰዓት ፍቅር አያስፈልግሽም እያለችኝ ነው እና ደግሞ እሷ ያለችኝን ደግሞ እሺ ዋንሽ እና አንጀቴ ማን ነጋ እሷ ያለችን ነገር ደግሞ ሰማለሁ ማሰሚ ማሳመንሻል አይ አውቀሽ ነው አውቃ አይደለም ለምን አውቃ ትላለች አራርሲ ምንም ያስቅ ነገር የለም እኮ እውነቷን ያለችው ያሾፍሽ ታምም ያሾፋል አሙኛሽፋል ኩብሰት ጅርቲ ካናፊዩ ያሾፈች አይደለም እሺ ሰማ ከልቧ ነው ያለችው ስማት በቃ አሰማ እንዴ እኔ መቆጣት አለብኝ ግዴታ አርሴማን መስማት አለብኝ ለዚህ ነው የጠራችኝ ምን አዎ ለዚህ ነው ምን ይፈጠር ነው እሺ በቃ እሷ የምትልህን በሙሉ ስማ እኔ እሷ የምትለኝን በሙሉ ስለምሰማ ስማ በቃ አታናደኝ የምትለውን እየሰማሽ ነው እየሰማሁ እሷ የምትለውን ስማት በቃ እና ምን ነው እያልሽ ያለሽ አይደል በቃ ፍቅር ያስፈልጋል ልጅቷ የምታረጋው እሷን ፍቅር ይዞ ወይስ እንደሌላኛ ወርታል አዎ ይሄ ህይወት ነው ለምጣል አንቺ ለምሮ የሰው እንትን ምንድነው ዝም በል አርሴማ እንደዚህ አታናግራት በስርዓት አናግራት እና ምን አንበሳ ነሽ እንስሳ ነሽ ኧረ እውነት አይ አርሴማ እንደዚህ ይደብራል ምንም ምንድነው የደበረ ነገር አለ አዎ ይደብረኝ ምትሮን እየሰማሻት አይደል ማናለቻ በቃ ስማት እሷን ግዴታ መስማት አለብህ በቃ ሰማኸኝ አይደለ አሁን ስሚ የመጣው ሰው ሁሉ እየመጣ እንትን እንዲህ ነው ይፈልግ አይደለም እሷን ስማት እሷ ማለት በቃ እኔ እሷ ማለት ህይወቴ ነች በቃ እንዴ ሰማታል እሷ የምትለውን በሙሉ እኔ እሰማለሁ በቃ እሰማለሁ አይ አንቺ እውነት የምታሹፍ ሆነ እንደዚህ ነገር አድርጊ እኔ ስላመመኝ ነው እንጂ አትሰማ ነገር ለሰወሪያ ምንድነው የምታከብሪው እኔ እንቲ ለምን አምጫውባት ለምን አምጫው እሷ ላይ አንቺ ምንም መጪው እኮ እየጮህክባት ነው አትጭ ቀስ ብለህ አውራት ቀሰዲቲ ሙጫ አሶሲሲ ገለሚቲ ቀሰዲቲ አሶሲሲ ነትንይን አካቲ እትይቱን በርባዱ ጀቻረ የምትለውን እየሰማሽ ነው አይደል እኔ በምን አውቃለሁ እሷን እንዳፈቀርታለች ጉዳት እንዳለች አማልቲ አይዞሽ ማለት እንዴ ስሚ እኔ እሷ እንዳፈቀርኳት እኮ አንቺ እሷ ቦታ ላይ ካሉሽ አይገባሽ ምንድነው እንደ መሰለ አስረዳኝ እንዴት ምኑን ሊያስረዳሽ ከዚህ በፊት እንደዛ ማለቃቀስላት ሰው ነበር እውነቷን ነው ይሄን ዱካነ ዱጋጀት ያርሴማን ስሪቲ ዱጋጀት ወንቲ ኩኑ እንዲሳ ዱጋለት ይገል ዋንተ ሲንሰማው ዱጋ ኦሮምኛ ባይት ይሄሙን በርባዳ ኦሮምኛ ሰው ይንገሉ ወንተ ታሶፍቱ ፊንገላፊ አሶሳት እንደው መለ ያርሴማት ይመሮም ይፋን ማለት ይገባሃል ኦሮምኛ ማውራት ነው እንጂ ብዙማችን ነው ይገባሃል አይደለ ይሰማል ስለዚህ እትሚ ኦሮሚ ፈቻላ ሰው ደመደ ከነኒ እንትን ሄዶ ፊት ሚ ኦሮሚ ፋን ያሮታና ከፋንጭ እንዳለ ይንበጣችሁ ሲገለ ገባህ አይደለ ጃለ ለውሶን ተይና ማንተና ድራዱ ገና ጆሌ ዳማ ጃለ አንቺ ስላልሽ ነው እንዴ ምንለው እሷ ላይ አትጭውባት ለምን ነው አይ እንደዚህ ነገር እኔ አልፈልግም በቃ በእኛ ህይወት አይገባሽም እሺ ያገባ አንቺ ጭራሽ እንደዚህ ትላታለህ እንደዚህ ነገር አቁም ሲጀመር አንቺ ለምን ሰው ምን እንደምትዩ እንዴ እንደዚህ አትበላት በቃ እሷ ኢላልሽ ዋንሽ እንጀት ይሁን ዲሳዩ እንታ አርሴማ ዋንታቲ ወንቲ እንድም ዲሳዩ እንታ ሲገለብጂ እንደው ማለት እንገልጽ ተካራቲ አመሸ 5 አመት ካራቴ ተምራለች እሺ 5 ያ ካራቴ በረቴ ጅርቲ ካራቴ የተማርኩት ለሷ ደህነት ሊሆን ይችላል አንተ እዚህ ጋር ለቀኸኝ እንደታሰብ አስገባሽ ምናምን ነበር አሁን ወይ ስሚኝ እኔ እሷን ታያትና አንቺ ለምን እሷን ተዋታለሁ እሷ የምታወራውን ነገር ነው የሚኖረው አይ አንቺ እንዴ ቆሻሻ ራሱ እንዳይነካት ወዴት ነው የምትሄደው ብያችሁ አናገርኳችሁ እሺ ከዚህ በላይ ግን አልችልም ምን ማለት ነው ለዚህ ነው የጠራሽ እኮ በቃ እሷ በጣም አክብረሽ አዋራውሽ ምንም አክብረኸኝ አልተቀመጥክም በቃ ተቀምጣውንም በስርዓት አውራኝ ለምን ነው የምትሄደው እሷ የምትለውን ነገር ያለው ነገር አዋሩኝ እሷ የምትለውን ብቻ ነው እኮ እንዴት ታውራ ከዚህ በላይ
እሺ በቃ እኔ እሷ አታናግሪሽ። ለምን ማታናግሪኝ? እኔ አርሴማ አታናግሪሽ በቻልሽው። እሷ ያለችውን ነገር ነው ደግሞ ና ወደዛ። በቃ አይ አታናግሪኝ። እሷ በቃ እኔ ካንቺ ጋር ነው የምነጋገረው። እሷ ያለችውን ነገር ነው የሚሆነው። ማሊ ሲተፋቺሳን አርሴማ እንዴ አና ዱኳን ሲጣሙን በርባጥ እኔ እሷ ማጣት አልፈልግም። እሷ ያለችው ነገር ነው የሚሆነው። እሺ ዋኒ ሸንጀት ይሁንዱን ትሳዩ ሂንታሲ ገለሚቴ አርሴማ ለቡይን በርባዱ ጭራታ ዛሬ ታገስኳችሁ። እሺ ሁለታችሁንም ኧረ ፍራንክ ነው በእናትህ ፍራንክ ነው። ኧረ ፍራንክ ነው። ወይኔ አርሴማ ራራ አሬጀና ነማሶ ሲሱን ደንደው ዱባረቢ ጓኑ ለመከናከነ ወዲም ባልጀቹ ለማአሬ ነው እንጂ ኢሲ በቃ ኢሲ አላ ማጀ ኤተንቲ ሙጫን ቀልዲም በኩ ዱባረቢ ያለ ፍራንክ ደናኒ ሲንዲደ አላ አላ አርሴማ ማልጎን እሺ በቃ ከናፍዮ ወርደፍቶተ ኬኛ ኩኗ አንድ እሺ ከናፍዮ ወርደፍቶተ ኬኛ በቃ ነጋቲ ፍራንክ ደለግነ ጀኔ ጉዲታኔ ጅራ ሙጫ ነገቴ ኩቴ ጀቻለ ከናፍዩ ከሰን ጀሩ ሲቱ ፊደ ከናፍዮ ወርደፍቶተ ኬኛ ዴሜታን በቃ ፍራንክ ያከተ ጀቻዳ ካሜራ ቦዴቲ መመሌ ሙጫን አሬ ኩቴ ጀቻዳ ከናፉ ነጋቲ ቪዲዮ ብረ ወላ ገረ ነጋቲ